U ovom videu na Mogold saznaćete zašto većina mačaka mrzi mleko. Da li je ovo prava mačka ili Photoshop? Još 12 činjenica o mačkama u koje je nemoguće poverovati. Broj 1. Poznato je da mačke mogu da skaču sa veoma visokih visina bez povrede. Rekord je postavljen u SAD. Mačka je pala sa 46. sprata i ništa nije povredila. Broj 2. Mnogi od vas su videli ovu fotografiju ili ovo. Često možete pronaći informacije da je ovo najmanja mačka na svetu. Ali nije. Ove slike su samo Photoshop. Najmanja mačka na svetu je Peebles. Malo je, naravno, ali nije tako veliko. Njegova veličina je 15 cm. A zbog problema sa kičmom može se staviti u čašu. Ako vam se svideo Peebles, onda stavite like. Broj 3. Mnogi ljudi misle da mačke vole mleko. Ali ovo je mit. Većina mačaka je netolerantna na laktozu koja se nalazi u mleku. Zbog toga je mleko kontraindikovano za mačke. Broj 4. Crna mačka donosi nevolje. Svi znaju ovaj znak. Ali u Australiji, susret sa crnom mačkom je znak sreće. Ovo nije iznenađujuće, jer 9 od 10 Australaca drži mačke kod kuće. Broj 5. Vizija mačke se veoma razlikuje od vizije čoveka. Zato što mačke vide boje drugačije. Na primjer, mačkama trava izgleda crveno. Broj 6. Otisak mačjeg nosa je jedinstven, baš kao i otisci ljudskih prstiju. Da su mačke uhapšene, uzeli bismo im otiske nosa. Broj 7. Mačke dugo spavaju. Jako dugo. Mačke provode 70 svog života spavajući. Verovatno je teško naći mačku koja ne spava dovoljno. Broj 8. Svi znaju da ljudi ne mogu piti morsku vodu zbog soli. Ali mačke mogu. Mačji bubrezi filtriraju so. Broj 9. Stari Egipćani su veoma voleli mačke. To su bile glavne životinje. Ako je mačka umrla, onda je cela porodica doživela veliku žalost, organizovala veličanstvenu sahranu i, prema tradiciji, članovi porodice su obrijali obrve. Broj 10. Mačkama nedostaju receptori slatkog ukusa. Dakle, jadnici uopšte ne osjećaju ukus slatkiša. Broj 11. U Disneylandu 200 mačaka se posebno drže za uništavanje miševa i pacova. Jedini miševi koje ćete vidjeti u Disneylandu su Mickey Mouse i Minnie Mouse. Broj 12. Mačke su veoma slatka stvorenja. Iako ste verovatno već znali ovu činjenicu i bez me, ako vam se dopao ovaj video stavite lajkove, pretplatite se na kanal i ne zaboravite da pišete komentare.